This is an SABC News presentation. Goeienaand, welkom by Fokus. Vanaand plaas ons die kollig op die Suid-Afrikaanse Polisiediens. Ek is Lenet Francis. Die polisie was die afgelope tyd letterlik en figuurlik in die spervuur. 8 polisielede is binne 10 dae in die land vermoor en 8 van die provinsiale polisiekommissarisse moes Woensdag die parlement en die president om verskoning vra vir hulle openbare steun vir die nasionale polisiekommissaris Riah Phiyega. Boonop is dit vandag presies 3 jaar gelede wat 34 stakende mynwerkers by Marikana in Noordwes doodgeskiet is. In die lig hiervan praat ons vanaand met die polisie en 'n paneel kenners om die kuilpunte in die polisie uit te lig en oplossings te probeer vind. Maar eers kyk ons na hierdie verslag wat regisseur Jolien Reed saamgestel het oor die gebeure van die afgelope tyd. Ons hoor ook wat die president, Jacob Zuma, en die nasionale polisiekommissaris daaroor te sê gehad het. Sowat 55 polisielede is sedert die begin van die jaar in verskeie voorvalle landwyd vermoor, waarvan 25 in diens was. Volgens die polisie is daar 14 verdagtes reeds in hegtenis geneem. Hulle het na bewering reeds aanspreeklikheid aanvaar vir die moorde. The rate at which police are being attacked and killed calls for united action by both government and society at large. Polisiemoorde was die afgelope tyd weer in die nuus nadat ongeveer 8 polisie- en metropolisielede binne 10 dae vermoor is. Dit het talle vrae laat ontstaan. Word die polisie spesifiek geteiken? Is die polisie se opleiding voldoende? Uit 'n antwoord op die geskrewe vraag aan die minister van polisie in die parlement het die volgende aan die lig gekom. Teen 9 Februarie van die jaar is 114.000 polisielede volgens die polisie se statistieke opleiding ontvang in vuurwapenbevoegdheid. Dis vir die gebruik van handvuurwapens, gewere en halgewere. Dit sluit ook die kennis van die wet op die beheer van vuurwapens in. Van die 114.000 het 9.328 lede nie al opleiding voltooi nie, maar 5.728 van die lede is met vuurwapens toegerus. Let me say to you, my colleagues, you are well trained. Don't listen to anybody. You are qualified. I have requested the police minister to re-examine the police safety strategy to enable the police to respond effectively when attacked. An attack on police officers is an attack on both the authority of the state and on the nation. Om die saak verder te bespreek het ons 4 gaste na die ateljee genooi. Saam met my is die Suid-Afrikaanse Polisiediens se brigadier Judy Leroux van sigbare polisieering, brigadier Bakkies Breitenbach van menslike hulpbronontwikkeling, die polisie en gevangenisvakbond Popcrew se hoofsekretaris Nkosinathi Teledi en 'n prokureur wat spesialiseer in vuurwapensake en 'n aktivis Martin Hood. Goeienaand, baie dankie vir julle tyd vanaand hier op Fokus. Kom ons val sommer weg met daardie inset wat Jolien na verwys het. 9.328 wat nie die opleiding voltooi het nie, brigadier, en dan 5.000 plus wat wel met vuurwapens bemagtig is of dan nou bewapen is. Is dit wys om mense wat nie hulle opleiding voltooi het nie met wapens te bemagtig? Dit is korrek, die mense het nie almal die opleiding voltooi nie, maar daar's 'n voortdurende proses om hulle bevoeg te kry. Die opleiding word deurgangs aangebied. Die uitreiking van vuurwapens is by die bevelvoerder se verantwoordelikheid. En as duidelike voorskrifte daaraan verbonde wie vuurwapens mag dra en wie mag dit nie dra nie. Die wet skryf dit voor.
Maar van 'n opleidingspunt af is ons besig om die lede almal op te lei. Ons het 'n voortdurende proses. Ons roep die lede terug wat nie bevoeg is nie om hulle op die einde van die dag ook bevoeg te kry. Nou as hulle nie bevoeg is nie, moet ons nou aanneem hulle doen administratiewe take by 'n polisiestasie byvoorbeeld waar dit nie vir hulle nodig is om bewapen te wees nie? Soos ek sê, ons verantwoordelikheid is om die lede op te lei. Die bevelvoerders en die provinsiale kommissarisse plaas hierdie lede dan waar hulle voel hulle die beste aangewend kan word. I think we need to start with the statement that the law requires some form of training. The Firearms Control Act exempts police officers from the majority of provisions of the Firearms Control Act, including training itself, firearm training. One of the problems for the police is that they do their own training. And although they have a standard, that standard is set by themselves, it's set by their instructors. Their instructors have total discretion on who to pass and who to fail. And most importantly, there's no transparency in that training. And it does not, unfortunately, meet international standards for both civilian and police training. And I think any criticism of SAPS and their training must be seen in the context that we need to address the problem and we need to remedy the problem. We're not here to attack the police and to bash them and say you're wrong and you're a problem. We're here to find a solution to the problem of police killings. Training is one of those fundamental issues that needs to be addressed. It's a complex situation and we shouldn't only focus on the training. There are other issues that need to be addressed as well. Net miskien net om reg te help, die eenheidsstandaard waaraan die polisie moet voldoen word deur SAQA voorgeskryf. So dit is nie 'n standaard wat die polisie self bepaal het nie. Wel die maintenance skiet is deur die polisie bepaal, maar die eenheidsstandaard is deur SAQA bepaal. So nou, waaraan skryf ons die verliese van vuurwapens by polisiestasies byvoorbeeld of selfs wanneer 'n polisiemanne of vroue aangeval word en ontneem word van hulle wapens? Tot dusver het slegs 3 vuurwapens ontneem van lede wat van diens hulle lewe verloor het en 1 vuurwapen van hulle aan diens. So waar polisielede aangeval word en hulle lewe verloor is die verlies nie so groot nie. Daar is beheermaatreëls by al die polisiestasies in plek om seker te maak dat goeie vuurwapenbeheer is oor die wapens. Daar's gereelde inspeksies van die 13 store waar daar vuurwapen is, van die kluise waar die vuurwapens op ons 108 of 107 is wat uitgereik word aan lede wat aan diens gaan. Daar's vuurwapenregisters waar die vuurwapen uit en in geboek word. So daar is beheermaatreëls. Nkosinatsha, are you having sleepless nights about police men and women's competency with regard to weapons? Well, the training, not necessarily in relation to training. I think I agree with the colleague that training is just but one of the solutions that has to be enhanced, and obviously it must be on a continuous process. There are a number of issues, obviously, that need to be, the whole like issue of crime that needs to be... A dysfunctional criminal justice system. Why criminals commit crime in our society in the first place. Police officers are the people that respond to crime, but we need to find answers why are members of society actually attacking police officers and killing them. And one of the reasons is that we don't catch these people, convict them, and put them into our correctional services system. I'm not sure if they are not catched. I'm not sure if they are not catched. We wouldn't be having the overcrowded prisons if there are all criminals out there who are not caught and convicted. It's a little bit far-fetched to state that on that statement. I'm saying there are socio-economic aspects that need to be addressed, obviously, which lead to the crime aspects. So in dealing with this, I'm saying training obviously is one of them. The socio-economic aspects are it's the main focus, in fact. And I wouldn't say the criminal justice it has collapsed. The criminal let's go to break, and then we can discuss what the police think the reasons are that their members are either accused of being incompetent or that they lose their weapons. Na die breek gaan ons die gesprek voortsit wanneer die paneel verder gaan gesels oor onder meer die gebeure by Marikana. Ons is nou terug.
Ons het nou ons gesprek voort met ons verteenwoordigers van die polisie, asook die polisievakbond Popcrew en 'n prokureur wat spesialiseer in vuurwapensake. Ek wil net terugkom na die massas wat Ria Pejega uitgewys het in die 2014-2015 finansiële jaar. Sê alreeds 7000 polisielede het die mag verlaat. Waaraan skryf julle dit toe? Ek sou sê baie lede vind 'n ander heenkome as gevolg van die gevaarlike omgewing en die feit dat soveel mense hulle lewens verloor en dat hulle nie meer kans sien vir dit nie en eerder kyk na 'n beroep waar hulle beter kan vaar om in 'n polisieeringsomgewing te funksioneer wat soveel waar jy so blootgestel word aan gevaar op elke dag van jou lewe en dan soveel keer gekritiseer word al probeer jy jou beste. Ek dink mense raak net moeg daarvoor en dan soek hulle groener weivelde. Maar wat dink jy, is die polisie bevoegd om hulle wapens te hanteer en is daar genoegsame opleiding dat ek en die man op die straat vertroue in die polisie mag kan hê? I think the short answer is no, but it's a complex question that requires a complex answer because you can't just say police training with firearms is resulting in them being killed. We need to go much further back in the process and look at the basic training that police officers go through, because it's a long process for a police officer to go to college and ultimately be issued with a firearm. And in that long process, there is basic principles of policing that they need to learn, the constitution that they need to learn. They need to be proud of their job. They need to be trusted by the community that they serve. And all of these issues are issues that SAPs need to ask themselves, are we properly addressing those issues? Because police officers are being attacked by the very communities that they serve. We need to ask ourselves, why are they being attacked? Lenet, ek dink ons daar's net iets wat ons dalk nie uit die oog uit moet verloor nie. Vandag se misdadigers het geen ontzag vir die reg nie. Hulle het geen ontzag vir lewe nie. Met die gevolg is sodra daar 'n moontlikheid is dat hulle gearresteer word, gee hulle nie om 'n lewe te neem nie. So hulle sal optree met die meeste moontlike geweld om die situasie te vermy. En ek dink nie ons moet dit uit die oog verloor nie. They're on the street though because we have a police service with respect, and there are many dedicated members, but we have a police service that's not doing its job. It's not catching enough criminals, it's not catching them, it's not properly investigating them, it's not putting them through the criminal justice system, and the end result is that we have extremely high levels of crime. There are socio-economic reasons for that, everyone acknowledges that, but fundamentally, the police are the most important part of making sure that crime is properly controlled and dealt with in society. And the fact that we have very high levels of crime, the fact that we have police officers being killed, points to there being a problem within the police. And then if we say, what is the problem? Look at the leadership. Look at the very issues that are being raised in Parliament. Are police management being forced to apologize to Parliament because they became involved in politics? Laat ek gehoor wat het Nkosinati daaroor te sê en ook Nkosinati in terms of the Farnham Commission's recommendations with regard to the necessary changes that the police need to address. Having went through the report of what the commission is saying, they criticize the police for having misled, I think that's the word used, for concealing information that was supposed to be useful to the Commission. And as we went through the report on the issues that they raised, what we have seen is that I think on both the written affidavit of the Commissioner and during oral submission, that issue has been raised by herself, but it's for her to respond on what. But having looked at what the report is saying, indeed there are some flaws. Would you agree that there are existing flaws and there are shortcomings as suggested by the Farnham Commission? Well, there could be issues that there are issues that needs to be addressed. Obviously, in overall, obviously, looking. The Commission found that the police destroyed evidence. They found that the National Commissioner had not conducted herself properly, and it was recommended that she undergo an inquiry, and there was political protection of the Provincial Commissioner. That's the problem that we're dealing with here. Let's just hold up for 1 second. Okay, Nkosinati, go ahead. That still needs to be proved, obviously. Other than that, that report, it's not an order.
it's something that needs to be tested, obviously. need to I take have it just into account. We indicated need to that there is acknowledge the information. problems. Quickly look I've just at- indicated that there is, in the Commission's report, there is information which is indicated by both the Okay, Commission. let's look at the clip, and then I'll get all of your suggestions on what you see is the right, the wrong approach, and I'll link us back to the findings of the Farlam Commission. Ons gaan nou kyk na daardie een van die insette wat geneem is en net 'n waarskuwing, die volgende beeldmateriaal kan sommige kykers ontstel en dit verwys spesifiek na die Marikana skietery 3 jaar gelede. Ons het gekyk na sommige van die beeldmateriaal van Marikana, maar sommer by u wegval brigadier. Ek weet nie veel van wapens, ek weet nie veel van die opleiding nie, maar dit klink vir my asof 'n baie rof skietery daar in die gang is. Daar's nie vir my orde nie. Een van die dinge wat die Farlam Kommissie uitgewys het en oor die taktiese plan van die polisie op daardie dag, dat dit ernstige gebreke gehad het. Wat is u opinie van wat u nou daar gesien het in die wyse waarop die polisie self hanteer? Ek het laat my getuienis gegee vir die Farlam Kommissie en ek gaan nie weer 'n keer herhaal nie. Maar wat ek oor die opleiding kan sê is dat intussen tyd is die onderste skadebeheer kursus revised en 'n nuwe program is aangebied tydiglik wat al die tekortkominge aanspreek. In die volgende maand gaan amper 3000 polisielede hersieningskursus of refresher kursus ondergaan om hulle reg te kry vir skadebeheer. So ek het klaar my getuienis gegee en ek wil nie verder kommentaar lewer op dit nie. Maar net met my respek, die meeste van ons kykers was nie teenwoordig by daardie getuienis of het insa in die Farlam Kommissie nie. Ek wil net hê jy moet kommentaar lewer in die wyse waarop daar opgetree word. In die lyn byvoorbeeld, as jy vier, dit klink vir my asof dit net wild en woes gaan daarso. So dit is waarop ek graag antwoord wil hê. Judy, kom ek gee vir jou geleentheid om daarop te reageer. Ek is nie betrokke gewees by die ondersoek of die omstandighede nie. Ek weet dat die beleid vir openbare orde is tesame met die opleiding hersien, die toerusting is hersien en ek dink die hele daar word 'n nuwe benadering tot openbare orde aangespreek. Soos jy weet net, ek is by sigbare polisieering en nie by ons operasionele reaksiedienste nie. Ek dink nie dis is my omgewing om my uit te laat in hierdie omgewing nie. En Constantine? Well, it's an unfortunate situation. Yeah. We sympathize. It's a regrettable situation that we had to, out of a labor dispute, there should be so much loss of life. Yes. The unfortunate part of it is that this thing has now been politicized. Other than if we were focusing on the real issues of what happened there and leave the politics out of it, which is now the main focus, that there is a political shielding of certain individuals. I'm not sure that's bringing the solution. Let's bring it back to the competencies. Does that instill... In fact, that is bringing a lot more challenges now for the police, because, you know, if with this criticism
over the police and how things have been handled. Now we've got service delivery protests that are undergoing. You've got now police officers who get confused as to should they act, should they, it's a whole community. Now you've got. Now I have to go to break, Nkosinathi. Let's just leave it at that. I see you repeating yourself. Ons het nou gehoor wat is die probleme wat die polisie in die gesig staar. Ek gaan vir Martin Hood geleentheid gee om te reageer en sy indrukke te deel. En net hierna praat ons dan oor moontlike oplossings. Moenie weggaan nie. Ons is nou terug. Ons gaste het nou pas gepraat oor die probleme in die polisiediens, maar wat is die oplossings? En net vir die breek het ek beloof dat ek jou 'n kans gaan gee, Martin, om net jou indrukke van daardie insetsel wat ons gespeel het oor Marikana se skietery met ons kykers te deel. Jou indrukke? I think every reasonable person who views that footage would know that what we saw there was wrong. Without an effective police force, we don't have any chance of a stable, progressive society. It's about time SAPS took the criticism on the chin, stopped making excuses, whether it's training, political interference, it doesn't matter. We know what the problems are. Stop making excuses. Get down, put your nose against the wheel, and deal with these problems. Our society is in a crisis because we have a violent police force. It's violent because it has to respond to violent criminals. It's a spiral that is getting out of control. And unless we get a grip on it, we are just going to end up with more violence. Die tyd haal ons in kortliks, wat is die oplossings en wat is die kernpunte waarna gekyk moet word? Jy het nou reeds oor polisieorde gesels, watter ander aspekte? Ek sou sê meer gespesialiseerde opleidingsfasiliteite wat het ons nodig. Die huidige wat ons het is daarin dit voldoen huidigelik so te sê ons behoeftes, maar daar behoort gekyk te word om te opgradeer en meer spesialis gefokus te maak op spesifieke areas, of dit nou human rights is, of taktiese polisieering, of sigbare polisieering. Nkosinathi? Well, briefly? Briefly, yeah, it's unfortunate with the time limit. Obviously, we need to review the issue of easy access to guns by the society. Those laws must be revised. In fact, we should consider there should be a consideration for mandatory sentencing for people who are found guilty for slaughtering the police officers, as we see it happening. Mandatory sentences. There's no such. There's no mandatory for police officers. There is no. It needs to be. It still needs to be enhanced. In fact, we have called for Parliament for that process. Let's just allow Judy to wrap up. Ek dink daar's 'n groot verantwoordelikheid op die gemeenskap, op ons unies, op almal saam, want dit is nie 'n omgewing waar daar een oplossing vir is nie. Ek dink dit is 'n geïntegreerde, multidissiplinêre benadering wat ons moet volg. Ek dink bewusmaking is 'n baie belangrike konsep, interne bewusmaking in terme van die veiligheid van ons lede, die nakoming van ons staande orders, maar ook eksterne, die gemeenskap se bereidwilligheid om uit te kom en vir ons daai misdadigers se name te bring sodat ons hulle kan vervolg. Ons gaste vanaand was die Suid-Afrikaanse Polisiediens se brigadier Judy Leroux van sigbare polisieering. Sy was nou laaste aan die woord. Brigadier Bakkies Bruitenberg van menslike hulpbronontwikkeling, die polisie en die gevangenisvakbond Popcrew se hoofsekretaris Nkosinathi Teledi en 'n prokureur wat spesialiseer in vuurwapensake en aktivis Martin Hood. Ons verwelkom soos altyd kykers se kommentaar, julle tweets en julle voorstelle. Skryf na die woord fokus, gevolg deur 'n kort boodskap en SMS dit na 34444. 'n SMS kos R2. Word gerus ook 'n lid van ons fokusgroep op Facebook en volg ons ook op Twitter by Fokus ZA. Van my, Lenet Francis, ons gaste vanaand om die tafel, die res van die Fokusspan. Totsiens tot volgende Sondag aand weer om 7:00, net hier op SABC3.